Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mudutega amatwi ndetse mugakurikira amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nanone nk'ibisanzwe muri iki gitondo cya tariki ya 12 ukwezi kwa 12 umwaka 2025, nshuti bavandimwe tubane namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Nyamuneka umwaka wagiye, umwaka 2025 uri ku musozo, twitegura gutangira umwaka 2026. Nifuriza abadutega amatwi ndetse n'inshuti zacu muri rusange umwaka mushya muhire, niko nababwira. Ariko nanone nanabiseguraho cyangwa se tunabiseguraho nk'igitangazamakuru muri rusange, tubabwira yuko mu by'ukuri dushobora kuba dutangiye urugendo rushya ndetse ruri kumwe n'umurongo mushya w'ibikorwa no gutegura ibiganiro bitandukanye nuko mwari musanzwe mubona dukora. Mu by'ukuri twajyaga dukora bimwe mu biganiro mu by'ukuri bigaragara yuko bitarimo ubunyamwuga, by'umwihariko ngira ngo abadutega amatwi n'abadukurikira umunsi ku munsi mwajyaga mubibona ku kijyanye n'icyo twita thumbnail cyangwa se ifoto dushyiraho, twashyiragaho mbere yuko ikiganiro kigaragarira amaso y'abadukurikira. Byari uburyo mu by'ukuri bigaragara yuko bwari bugayitse kuko hari harimo ikijyanye no kwibasira mu buryo budasanzwe. Ubu rero bigaragara yuko twamaze kugenda duhindura umurongo w'ibikorwa. Mu minsi yose igiye kugiza muzajya mutubona gutya kuri kamera, ndetse mwebwe icyo tubasaba ni ukugira ngo mudukorere like nyinshi, mudukorere subscribe nyamuneka, nimushima ibiganiro tugiye kujya tubagezaho mu by'ukuri mujye mutera comment mutubwire ngo ibi ngibi biragenda gutya cyangwa se ibi ntibigenda, kugira ngo turebe yuko twagira ibyo tuzajya duhindura mu bikorwa n'amakuru yacu ya buri munsi. Ubu ngira ngo rero bidatinze turi buze kugenda tubana mu ngingo zigiye zitandukanye. Turakubitira mu burasirazuba bwa Kongo, tuze kugenda tureba uburyo bihagaze, tuze kujya mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane yuko ariho tugomba kugenda twibanda. Muri buze kugenda mwumva umwe mu bavandimwe bari bugerageze kugenda baduha amakuru y'uburyo bihagaze mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi, nyuma yuko amakuru rwose akomeje kugenda aba amakuru. Ni igihugu cy'u Burundi bigaragara yuko ibintu bishobora kutaza kuza koroha nyuma yuko umupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo wamaze kuba menase, cyangwa se inyeshyamba za M23 nyuma yo gufata umujyi wa Uvira. Bigaragara yuko ibintu byaje kugenda bihinduka. Nyamuneka ibintu byakomeje kugenda bihinduka. Turi buze kugenda twifashisha umuvandimwe Moses atubwira ngo bihagaze bite mu bice bitandukanye, nyuma yuko hari amakuru avuga yuko rwose harimo bombardment zikomeye cyane z'igisirikare cy'u Burundi mu bice bitandukanye, yaba ibice bya Mikarati, Bijombo, Bibogobogo, Mikenke, ubwo ni mu misozi miremire ya Uvira. Ndetse nyuma yuko ingabo z'u Burundi ngo zikuwe muri uyu mujyi wa Uvira, byaba byamaze kugenda bihinduka. Bigaragara yuko harimo icyo bita reorganization cyangwa se rioge bari gukorera mu bice bitandukanye, yaba ibice bya Katumba, yaba ibice bya Kavimvira, ndetse hariya mu ntara ya Cibitoke harimo kwitegura bikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zirimo ziritegura kugaba ibitero kuri zinyeshyamba za M23. Aho ngaho turaza kugenda tubarambura. Nyamuneka tubabwire ngo bihagaze bite. Tuze gukubitira n'ubundi Bujumbura n'Igitega, tuze kureba muri CNDD FDD amakuru arimo aravugwamo, nyuma yuko bivuga ko umutekano utifashe neza ndetse n'umwuka utari neza hariya muri CNDD FDD. Ifatwa ry'umujyi wa Uvira ryamaze kugenda rituma mu by'ukuri hacikwa ururondogoro muri CNDD FDD. Bamwe mu badede baravuga bati Perezida Neva agomba gukura burundu byiteka ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo, kubera yuko benshi mu basirikare b'u Burundi barimo baragwayo bagapfirayo. Nyamara Perezida Neva nta kintu na kimwe ari gufasha imiryango y'abari kubura ababo ku butaka bwa Kongo. Ibi rero bikahita bituma muri aba badede mu by'ukuri harimo kutavuga rumwe ndetse harimo n'uruntu. Ubwo turebye ba Reverien kuri yo, tukareba banda kugarika cyangwa se uyu mugabo mu by'ukuri ndakugarika, tukareba aba na Perezida Evariste Ndayishimiye, tukareba n'abandi benshi bagiye batandukanye bigaragara yuko ari abakadire bakomeye b'CNDD FDD. Ibyo rero turaza kugenda tubirebaho turebe ngo bihagaze bite. Ese iyi CNDD FDD bigaragara yuko ubutegetsi bwayo bugeramiwe nyuma yuko amakuru akomeje gucicikana avuga yuko igisoda cya M23 cyangwa se zinyeshyamba, mu gihe izi drone z'u Burundi zihaguruka hariya i Burundi ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye, zikaza kubombarida ibice bitandukanye hano muri Sud Kivu,
mu gihe zaba zikomeje inyeshyamba za M23 zirakora iki? Zirabasha kwihanganira ibi bitero? Nyamuneka turaza kugenda tubana namwe gatanu kuri kagenzi kako kugira ngo tuze kugenda mu by'ukuri tureba ngo bihagaze bite mu bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Burundi ndetse ni geopolitique cyangwa se na politike y'aka karere ka Afrika y'Uburasirazuba muri rusange. Ubwo rero turaza kugenda tubana muri byinshi bigiye bitandukanye, ariko nyamuneka tukira aho ngaho muze kudukora subscribe, mudukore like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibana namwe cyangwa se bibanezeza umunsi ku munsi nk'ibisanzwe. Rero bidatinze reka tuze ku murongo wa telefone tubanze dushake umuvandimwe bwana Moses agerageze atugeze hariya ku mirongo y'imbere ku rugamba, atubwire ngo imyiteguro ikomeye ingabo z'u Burundi ziri kugenda zigaragaramo bimeze bite, ese biraza kugenda bibyara iki mu gihe bigaragara yuko impande zombi yaba igihugu cy'u Burundi yaba inyeshyamba za M23 zaba zirimo ziragenda mu by'ukuri zirimo zirasakirana mu buryo budasanzwe mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nyamuneka tukira aho ngaho muze kudukora subscribe nk'uko twabibasabye kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibageraho gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kugenda mu by'ukuri tubana by'umwihariko abaherereye mu bice bitandukanye kugira ngo turebe ngo bihagaze bite. Reka turebe umuvandimwe kuri telefone niba turi buze kugenda tumubona, agerageze atubwire ngo bihagaze bite kuri ubu butaka bw'igihugu cy'u Burundi, cyangwa se ibi bibazo by'umutekano muke biri kugaragara muri Sud Kivu nyuma yuko inyeshyamba za M23 zifashe uyu mujyi wa Uvira. Biraza kugenda birangira bite mu by'ukuri? Ni ibibazo rero mu by'ukuri bitari buze kugenda byoroha. Nyamuneka ndabona umuvandimwe ntari kumufatisha neza, ariko reka twongere tumuhamagare turebe ngo bihagaze bite mu by'ukuri. Ntago byoroshye nyamuneka, ntago byoroshye habe na gatoya. Reka tumwifashishe kugira ngo atugezeho byinshi mu bigezweho. Ariko nitutanamubona turagerageza turebe ngo bihagaze bite. Ngira ngo yamaze kutwitaba mu muvandimwe Moses waramutse. Ntashobora guhagarara n'amaguru abiri ngo mpamye yuko ashobora kuza kubirizamo amasaha menshi, ubwo igice cya Kabimvira ndetse n'iki gice cyaho ku ndongo ya Bijombo. Ibyo bice by'umwihariko mu kanya gato gashize maso gusa amakuru mfite nuko n'ubundi bigendanye n'ingufu maze gushyiraho indege nacyo avuga bari kugira amajanja kugeza amasaha zibe zarasa ku hano mu bice byamaze guteramo mbega uko byagenda kose nabyo bikaba iby'imfabusa. Yenda kugeza amagingo yamuraza kunyemera mbabwiye yuko wenda ntari namenya uko byaba bihagaze hagati ku mpande zombi, niba ibyo bice babashije kuba babikora mu M23 cyangwa se n'ubundi bakibibarizwamo. Yego, mu busesenguzi dukurikije imbaraga M23 ifite za mwamba ziri muri ya munsi, byaba aba bagabo barimo ba Koroni akazi, byaba Z5 ba G5, harimo bamwe mu bagabo tuzi yuko bamenyereye urugamba bigoye cyane kugira ngo mugende ubundi baba batatse batsinda aba bagabo. Yego Moses, ngira ngo tukiri aho ngaho ubikomojeho ku itangazo nabonye umuhuzabikorwa wa M23 ndetse akaba na chief coordinator uyu ni Colonel Nanga yamaze kugenda atanga mu by'ukuri gasopo ikomeye mu ngabo z'u Burundi. Nubwo twamaze kumenya yuko Uvira yafashwe n'inyeshyamba za M23, ariko ingabo z'u Burundi ziracyari mu bice bitandukanye bya Sud Kivu. Ngira ngo abaduteza amatwi mu bimenye, ingabo z'u Burundi ziracyari mu Mikenke, ziri Mikarati, ziri Bijombo, ziri mu bice by'imisozi miremire ya Minembwe. Ingabo z'u Burundi ziracyari muri ibi bice, ariko nabonye Colonel Nanga atanga gasopo ya nyuma avuga ati
muzamure intwaro, mwebwe mwiripotinge, mushyira hasi intwaro, bitabaye ibyo ngibyo tugiye kubagabaho ibitero. Ese Moses, izi ngabo z'u Burundi urabona ziri buze kugerageza guhangana n'ibitero bya M23 cyane cyane yuko bigaragara ko inzira zimwe na zimwe zitandukanye zatumaga umusada babona uturutse mu gihugu cy'u Burundi zamaze kugenda zifungwa n'izi nyeshyamba za M23, cyangwa baraza Burundi buraza gufata task bwemere buhangane n'izi nyeshyamba ku butaka bwa Kongo? Abasirikare babo basigaye mu mujyi ni bakeya, binjiye mu mazu y'abaturage barihishe. Biragoye cyane no kugira ngo baze kuba by'umwihariko batsinda M23. Ikintu kiriho bamwe muri bo banatangiye no kugenda bava mu mazu, ngira ngo ntabwo ariko nyine ntabwo bitangaho bigarutseho gusa. Aheshi nawe yabigarutseho. Yes, ari mu mujyi wa Uvira. Yego. Rero bamwe muri bo kugeza kwipotinga kuko mu kanya gato babaroga byusa imibare bagera kuri 26 baze kwipotinga. Bikana yuko isaha ku isaha by'umwihariko muri imibare iri bukomeze kugenda yiyongera, ahubwo hari update mbonye by'umwihariko ku kijyanye n'ikibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndada International Airport. Yego. Amakuru mfite nuko indege zari ziri kugwa ku iki kibuga cy'indege ubu tuvugana zirimo ziragwa mu gihugu cya Tanzania. Bivuze ngo igisirikare cy'u Burundi na leta y'u Burundi muri rusange bafite ubwoba yuko bashobora kwinjirirwa n'izi nyeshyamba. Bafite ubwoba bukomeye yuko iki kibuga cy'indege rwose gishobora kuza kuraswaho tuvugana na ndege irimo iraciracira mu kirere rwose, iraca mu kirere by'umwihariko iba yagwa kuri iki kibuga cy'indege. Bafite ubwoba yuko bashobora kuza kukirasohoka kabisa. Yego, ngira ngo nk'uko wari ubikomojeho, nabonye zimwe mu ngingo aba bayobozi bakuru bo muri CNDD-FDD, abakadire bakomeye muri iri shyaka, no mu byo baje kuganiraho baje kureba mu buryo bushoboka yuko ngizi nyeshyamba za M23 bashobora kuza kuzivugutira umuti, harimo kuba bashobora kurindira umutekano ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, cyangwa se izi nyeshyamba zakomeza kugenda zinjirira, cyangwa se babona zikomeje kuba menase ku gihugu cy'u Burundi bakaba bahangana nazo. Mu mboni zawe urabona inyeshyamba za M23 zishobora gusakirana n'ingabo z'u Burundi ku buryo byagera ku rwego rw'uko M23 ishobora kwisanga yageze i Bujumbura? Biraza kugora cyane ubundi igihugu cy'u Burundi cy'ubwacyo. Bwana munyamakuru, navuga yuko kidafite imbaraga zo kuza ingabo zacyo guhangana na M23, kuko cyambere cyo igihugu cy'u Burundi igisirikare cyabo ni igisirikare tuvugana cyamaze gucikamo ibice bibiri. Andi makuru namaze no kwakira ishyaka rya CNDD-FDD naryo riravugwamo ko baba hamaze gucikamo ibice bibiri, bitewe no kutumvikana guhitamo abakandida bagiye no kuyobora igihugu cy'u Burundi. Murabizi ko gifite amatora mu mwaka wa 2027. Ni ukuvuga ngo rero isaha ku isaha ahubwo igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, nk'uko turimo turabikesha n'ibitangazamakuru bikomeye byandikira mu gihugu cy'u Burundi, amaradiyo arimo za radiyo Public African, ibi byose bikomeje kugenda bityo, birimo biravugwa cyane yuko igihugu cy'u Burundi mbere yo kugira ngo kibanze gihangane na M23 bivuga yuko ishobora no kuza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi baze kubanza bahoshe ibibazo bafite, kuko kugeza aya masaha ntabwo bafite imbaraga zo kuza guhangana batari barangiza ikibazo bafite b'indani muri CNDD-FDD. Kandi n'ubundi mu gihe iri shyaka ryaba bitameze neza, birumvikana no mu gisirikare ntabwo biri bube bimeze neza. Biragoye cyane rero, nkaba hamwe nashidikanya kandi niyo mpamvu ibitero bari kugaba kuri M23 byose by'ukuri biri kugenda biba ivy'ubusa. Njego ngira ngo Bwana Moses, kugira ngo tunakurekure ukomeze muri gahunda zawe z'imirimo, twabonye ku munsi w'ejo nibwo amakuru yakwirakwiye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko umwe mu bakadire bakomeye b'inyeshyamba za M23 ndetse akaba n'inshuti y'akadasohoka ya Corneille Nangaa
yitwa Maglore Paruku. Uyu akaba yaranashinzwe itumanaho muri AFC M23, bivuga yuko yarasiwe mu mujyi wa Goma. Mu by'ukuri uyu mugabo hari amakuru avuga yuko M23 yaba irimo irategura gushinga radio ya Kivu Zombi, cyangwa se izagitambutsa amakuru aba yagiye aja y'ibyabaye muri Kivu Zombi. Uyu nguyu akaba yararimo arategurirwa mu by'ukuri kuba yaba ari we waba umuyobozi mukuru w'iyo radio cyangwa se w'icyo gitangazamakuru. Ariko amakuru aravuga yuko yaje kwicwa akagwa mu mujyi wa Goma, akicwa n'abagizi ba nabi mu by'ukuri batazwi. Ese iyi M23 ko niba leta Kinshasa ishobora kuba yatangira mu by'ukuri uburyo bushyashya bwo gukoresha iyi tactique ya assassination y'abayobozi bamwe batandukanye, si yaba ari intwaro nshyashya leta Kinshasa yabizanye kugira ngo barebe yuko bahangana n'izi nyeshyamba za M23. Niba uyu mugabo Paruku apfuye, nibitwereka ko na bamwe mu bayobozi bakuru ubwo barimo ba Sultani Makenga, aba ba Colonel Nangana bashobora kuza kwibasirwa n'ibi bitero bishyashya Kongo itangiye gukoresha. M23 muri yahise yitaho cyane mu bice byo Goma, nahoze nkurura amakuru gaturuka no ku cyicaro za Transcountry Region kuri Katedral ya Katolika Birere, hano za Sebe kandi abasha ibice byose bikomeye by'umujyi byamaze kuba by'umwihariko kwirakwizwa ingabo nyinshi cyane. Wagoma gusa bigaragaza ko nyine badacuza izamu neza, dushobora kugenda twumva bagiye batakaza abayobozi benshi kandi bakomeye. Yego, ngira ngo Moses reka tugushimire. Arakoze cyane. Ngira ngo abaduteza amatwi cyangwa se abakurikira ibiganiro byacu mwabyumvise neza yuko uyu ni umwe mu banyamakuru b'umwuga bagerageza gukurikirana inkuru zo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mwabyumvise neza rero mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi uburyo bihagaze, ubwoba ni bwose muri CNDD FDD kugera naho rwose inama z'ikitaraganya zamaze kugenda ziteranywa. Mu by'ukuri kubw'ubwoba bukomeye cyane leta y'Igitega ifite yuko inyeshyamba za M23 zishobora kuza gukora advance zikaba zakinjirira bimwe mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo tukira aha ngaha murabizi neza yuko mu minsi yashize ingabo z'u Burundi zahanganye bikomeye cyane n'igisirikare cyangwa se n'izi nyeshyamba za M23 muri iki kibaya cya Rusizi cyangwa se ni Mwaye Plateau. Ubwo turareba ibice bitandukanye, yaba Kamanyora, yaba Katogota, yaba ibice bya Sanje, yaba ibice bitandukanye by'umwihariko bya Ruvungi. Ahangaha inyeshyamba za M23 zahangana bikomeye cyane n'ingabo z'u Burundi. Ariko ubu ngubu izi saha ingabo z'u Burundi zamaze kugenda zigizwe inyuma. Ngira ngo mwumvise yuko inyeshyamba za M23 zikimara kugera muri uyu mujyi wa Uvira, u Burundi bashaka kuba abayobozi abasirikare b'u Burundi barahawe amabwiriza mashyashya yuko bagomba gukora ibishoboka byose bakikura muri uyu mujyi wa Uvira batarwanye, mu rwego rwo kwirinda yuko M23 yakomeza ibitero byayo ikahita bikomeza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ubu rero saga iriho nuko isaha n'isaha niba koko iki gihugu cy'u Burundi kigiye gukomeza ibitero byacyo nkuko babigenzaga mu minsi ishize mbere y'uko umujyi wa Uvira ufatwa. Murabizi neza yuko ibitero byinshi byibasiraga ibirindiro by'inyeshyamba za M23 byibasiraga twirwaneho mu bice bitandukanye byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi kuri iki kibuga cy'indege cya Michael Ndadaye International Airport. Ahangaha haravugwa kuba ingabo z'Ububirigi zarahagejeje ibikoresho ndetse n'abacanshuro bari ku butaka bw'igihugu cya Kongo niho baburukiye, yaba hano kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura, yaba ikibuga cy'indege cya Kindu, yaba Ikisangani. Aho hose mu by'ukuri niho aba bacanshuro n'abandi basirikare bakomeye bazaga ku butaka bw'igihugu cya Kongo bururikiraga. Aha rero bikavugwa yuko izi ndege Ababirigi bazanye izi drone za kamikazi z'ubwiyahuzi n'ibindi bikoresho bya gisirikare byazanywe bigashyirwa i Burundi, mu gihe u Burundi butava kwizima ngo burebe yuko ibi bikoresho batari bubikoreshe, bakongera bagakomeza ibitero byabo babigaba kuri izi nyeshyamba za M23 by'umwihariko muri biriya bice
bamaze kugenda bigarurira. Ibi birahita bituma mu by'ukuri izi nyeshyamba za M23 zivuguta umuti usharira, zemere za divansinge zijya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Egare M23 kwinjira mu Burundi, ya ntambara y'akarere nyamuneka tujya duhora tubabwira yuko ishoboka. Ndatekereza ari bwo intambara yabigiye gutangira, kuko Burundi bwakidefanda uko bushoboye kose, bwakifashisha intwaro zose bafite, bakora ibishoboka byose kugira ngo barinde ubusugire bw'igihugu cyabo. Ibi rero bikagaragaza yuko mu gihe izi mpande zombi hatari bugire ubaza hagati, haraza kubaho kurimburana mu buryo budasanzwe, baraza kurasana pe. Ndakurahiye intambara y'akarere iratangira nkuko bigaragara. Perezida Paul Kagame we nkuko yaje kubigarukaho ubwo yari mu nteko nshinga amategeko ku munsi w'ejo, arimo ararahiza bamwe mu bayobozi bakuru baherutse gushyirwa mu myanya muri guverinoma y'u Rwanda. Afite byinshi yaje kugenda agarukaho, by'umwihariko yaje kugaruka no ku ngingo y'ibyo yaganiriye na Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko ingabo z'akarere ka Afurika Burasirazuba zari zarazanywe mu gihugu cya Kongo mu mwaka 2023 kugira ngo zize gufasha kugarura ituze n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ingabo za EAC zose zari ziri ku butaka bwa Kongo zikahava, hagasigara ingabo z'u Burundi. Perezida Paul Kagame yaje ngo gufata telefone ahamagara mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi, ubwo ni Son Excellence Perezida Evariste Ndayishimiye, aramubwira ati se ko izindi ngabo zose z'aka karere habayeho kumvikana yuko zigomba kuva ku butaka bwa Kongo, SADC ikaza, cyane ko ariyo Perezida Tshisekedi yifuza yuko iba umuhuza cyangwa se ariyo iza kugarura umutekano. Perezida Neva ingabo ze ntiyigeze zikura muri Kongo. Perezida Kagame aramaze ati kuki niba ubarizwa muri East Africa wowe ingabo zawe utazikuye muri Kongo nkuko ibindi bihugu byose nkatwe byagiye bikura ingabo zabo ku butaka bwa Kongo. Perezida Neva yaramwihore ntacyo yamubwiye. Rero icyo cyahise kigaragaza yuko ukwiyongera gukomeye kw'ingabo z'u Burundi byahise bituma yuko inyeshyamba za M23 nazo zikora uburyo bushoboka kose zigahangana n'igisirikare cy'u Burundi, kuko mu by'ukuri igisirikare cy'u Burundi ni igisirikare cy'umwuga, ni igisirikare gifite ubushobozi bwa gisirikare. Aho rero mu by'ukuri nibwo M23 nayo yongereye umusada wayo, yongera n'ingufu. Ubu izi saha rero ingabo z'u Burundi zirimo ziratsindwa mu buryo budasanzwe, zirukanwa ku butaka bwa Kongo. Mu minsi iri imbere nihatagira ikiza gukorwa nyamuneka, dushobora kuza kugenda tubona ibintu bikomeye cyane, dushobora kuza kubona intambara ikomeye cyane itari buze kugenda yoroha, kubera yuko impande zombi zamaze kugenda zigaragaza yuko zigomba gufata ibyemezo bikomeye cyane. Turareba mu by'ukuri ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo ibyo zamaze kugenda zitangaza ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye by'ubumwe bw'Uburayi byahagurutse byamagana ibitero by'inyeshyamba za M23 ndetse ngo n'ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo. Ni Perezida Donald Trump mu by'ukuri ugaragaza yuko niba ari inzira y'amahoro yatangije yo kugira ngo ibihugu byombi, yaba igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo, ituze rigaruke cyangwa se umutekano ugaruke mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo, nuko ngo M23 igomba guhagarika ibitero byayo, by'umwihariko mu bice bitandukanye, no kuhagarika kwigarurira ibice bitandukanye. Ibi rero Perezida Donald Trump yabitanze nk'impuruza, abusaba igihugu cy'u Rwanda yuko kigomba guhagarika gutera inkunga umutwe wa M23 mu gihe ariko u Rwanda rwo mu bihe bitandukanye rwakomeje kugenda ruhakana yuko ntaho ruhuriye n'ibikorwa bya M23 ku butaka bwa Kongo. Ubwo rero mu minsi iri imbere mushobora kuza kumva nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika, murabizi uruhare rwayo mu kugira ngo umutekano ugaruke muri aka karere. Mushobora kuza kumva bimwe mu byemezo bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuza gufata, by'umwihariko ikabifatira igihugu cy'u Rwanda, nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze igihe ishinza u Rwanda yuko ngo rwaba rutera inkunga mu by'ukuri umutwe w'inyeshyamba wa M23. Idoha muri Qatar ho rero amakuru ari guturukayo biravuga yuko intumwa z'u Rwanda, intumwa za Kongo n'intumwa za M23 mu by'ukuri batari kumvikana neza. Ibi bibaye nyuma yuko umujyi wa Uvira ugiye mu maboko y'inyeshyamba za M23. Leta y'Kinshasa rero yahise isa naho ibisubiza rudubi
igaragaza yuko mu by'ukuri ngitaganira n'inyeshyamba mu by'ukuri zigikomeje gahunda yazo yo kwiyomekaho ibice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Patrick Muyaya we mu by'ukuri aganiriza n'itangazamakuru mpuzamahanga by'umwihariko igitangazamakuru cya Jeune Afrique, yaje kugira byinshi atangaza avuga yuko mu by'ukuri ifatwa ry'umujyi wa Uvira ryatumye mu by'ukuri ibyari bigezweho byose bishobora kuza guteshwa agaciro, Kongo igakomeza kwihagararaho kugira ngo irebe yuko yakomeza kugenda isigasira ubusugire bwayo. Nshuti bavandimwe, ngira ngo ni byinshi mu ngingo z'amakuru abagiye atandukanye tuba twagiye tubategurira. Nyamuneka tukiri aho ngaho, reka tubasabe niba muza gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu mubikurikire mu by'ukuri kandi mubirangize, mudukorere subscribe, mudukandire like nyinshi, muduterere comment, mutubwire ngo ese amavugurura twatangiye kuri uyu munsi murabona bizakunda, cyangwa se munaduha ibitekerezo n'inyunganizi by'uburyo wenda ibyo dukora bitameze neza twagenda tubihindura kugira ngo tujye dukomeza tubane mu makuru n'ibiganiro umunsi ku munsi tubategurira hano kuri Duniani Content TV. Nshuti bavandimwe, reka mbashimire mbifurize ibihe byiza.